sé súhan sir le norma nicht gleod an leor a hacam a teachcainse. Is seo an tres leor an an trilogy le norma. Agus hami blin as na video an crimacan seo a hiad leor, Gilas Down, agus cudjoch an darna leor Tangle Tollichte. Well, seo si nisht a rash leis an teoloch agus man vis caineachah mahashavith éisteach leis na video an seo no na leorich an levig. Sé teoloch as an avish de haan ha alig iain an agus a ven Muriel ach va ben ec a roia belan agus ha cynhygrihe a ddihisht agus nach eli fast traum. Wel a nisht ha deir dolieru leis an lennu Melanie. Wel etter Muriel's belans alig iain haid ga tukal kolig. As a darna leor ha Melanie céimnachug as an nolhai. Agus as an tres leor seo ha clechgug an neolish a hichge psychiolus sin an cuspervichge. Het son doi ille a lorok a vi frikkerst ri femelach an spiritual machgenunje. Shach an doi a hek ni heelklishin. Es an an heelklish chleroch a chai a tukkel le alek iain. A jenjen go nio rielchoch sa ha an teologach ha an kretu ekes an haast larger. Agus ha Melanie a fiaching ri, doi ille lorok. As a chrimak seo, ha grarutig an maying je barrel an jaklish, agus kriastiach, agus eke jan hal kason nachroi riaritilesh. Va an drama van a chosche cordegrium. A vi skettigje an an color cruin, agus a clechig mogel laverst formal. A vi ri klessach ger biel of geunie, a vi ger an biol glachgig. Ach va fissacham nach feinger a leidje horskeboele gui. Garo doi alm sin jaklish geelach gan a borni. Sé vi oel a chulerut, jeepli. A lissacham na va mi bek, agus veg macher a gianu ordekis skellebek kolerium. Vien se gianu norsta round go heen of a gra. Ní en is ballach an skirte fat a luchgan nata bornich an cheraman. Chani Melanie an neun che nach a rierichtje leis an doi as a vel na heaklishin cléroch a jelige le bornich. Ha neun shorse geran a viek belan legus ec Muriel. A chanye cheraman a neun na heaklishe has a leor seo ach scale mu chaiersnach. Maar jiffergune a ha chimichel an teolach seo. Agus cudjoch je ha tachast as an aginialach agus a varach a the shin and as na ginialach an as shinne a dollarash gu parent an Muriel. Gas vi ma jail Muriel gesonritje as a da leor a galav. Garom ich ook kindjoch me jeng Melanie, garom ik tigshin more an ma jeng, get a ha ishe ek krie na novel show, saun Muriel agus belan a gas mi jail, an giestachke, as mar a vaet cursuas le alec iain fat na blionach an show, agus lishe jifferuten ille a va a geri na behe. Ma ha sheishe suan shir non a novel an ille as an tre show levig, vega eentje nog a berken na chlointjing. Agus bí me se rasje nachach goin le leor ille.